jenazah Depok sudah dinaikkan ke pintu anginan. Kita spill tilongnya dulu guys, supaya dong pudu sana tele. Iya. Dong pudu. Nah, tandu 3 jengkal. Nah, ini tedong todi. Todi gara. Togar. Togar ini, togar. Todi gara. Wih, wah, ada kertitin dan dia. Atas kita dulu na kide na. Yo Nasu. Yo kameron. Kameron le. Iya. Jadi udah tadi ko kameron. Oh. Mali. Tinong birang 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 sini tinong birang birang kata ya? Iya boleh birang ada 7 di sana, ada 8, 11, 13. Honda Jun. Mana? Oh Musa. Moses. Nah, pernah ketemu Moses? Mengalah ka daw. Itu, datang dan saksikan. Ya teh. Tobrang. Apa dah? Toprang. Iya. Mau usaha perang. Tabe rokok teh bombong kaluana te tananan lantang simandio pentionganan malabina te barung datu hindi lantang tau labi disangka di darandang palelea. Talinga dua mo palidang pagpapili patumali mo patangading aram tanang italinga dua mo tangading aram tanang ipili patumali mo SS. Penderia kanya kemalabi hindi tarapang situlan jadi Ina to kadi. tunalan di matanda naluna na dete matanda gununa lani sukaran kinalolalan na lani karabuan marra may zona sulit ang palapa na lumakontak bulingan na Sama dia berkata. Yang ala silindo to tumampana. La si tampa tau mata, kameng garagan na ilantang na nalangi ilantar itu muna. Baka. Oke guys. Dapat lagi.
papuri tampa. Uy, tadi dapat lagi. Woi, mantap. Tuh di kombong darah butuh. Saya terima kasih. Di daya masuli dari. Oh, Bulayan pangilinan narara elo rana nada dian rokodali diong papan loli. Analangan pagantianan na. Iya to pasanga indo sola to pagantian nambe bisa ngaso tato. Tuna kombomo rara makambang tasi mo tepo apa na leso karuhan na dalung 90 na bidang 32 di pong kawaka nenek na po nenek di pong kaparompo to dolo kapuagan na langami kesonda pasanga indo sola to pagantian nambe bisa ngamiso luma. Tun na soro mo batang ni kalena ro kuan mo ping kalosoran tun na bay na mo tondon to batang na diong sangka ping kadiongan kirang nganomi pasanga indo sola to pagantian nambe bisa kami Martin Duma Siampa. Tuon nalangan turu-turu teman mak roko balaran nampak narampanan kapak ro retoliaga diung rantiang tuyun na. Sangka na kasoto mambin di sorongan to sandarang kana di bainan ikan na tarunona. Kesondaomi pasanga indo solo topa gantian nambe bisa kami si bapak na iwan. Tuna silaw era mo ang nanadian silente pelala mo bang sunak yanakan di sorongan to sandarang kana di pabainan ikan na tarunona. Langan nomi kesonda pasanga indo solo topa gantian nambe bisa kami siya nenek na depon. Tuna lumiling do tipuli na padang do titikalegon na lipu sanda kasale. Untaran kapasalan tengko na Ura tak balayan siya ruumpolo paminta siloro ulun na salu engkok naway matalo matampu lang lili ng Nusantara Indonesia ngalambi mi saki makamba na dete mi rambo mako sangasaro nilolendo milantangan na sondong gumilo masapi milantiku tambin naman ng abanuang nido rentang buwana lang kami kumammoten ko si Tulu garagag misabungan na nanadian bong sunakinakan sula sili to barak na polo kay di na to kumuha lata tung kamambela pidang pito tiang lata langkaw pataw na ni mo petamba to lakang na di po pa tipo apa na tamabatangan di kalena di po pa leso karuan na tamatundon to batang na bidang 32 maapulog kasisi na patang si patudana pedang pito tiang tang si panta tada petamba to lakang dirandemi sangka pasalinan na nagarampan nilino dindo ami dandan palelean na melolang iloson di Batara sangka anak-anak kamuannya dikasiri datu dikatumpak ampulembang dirandemi ara abulawan na surah madatu langan ni di Saladan bilian pangaparan na luntara makayarnya na tatu mampata do maitang nganalangi lang kami mapuduk kirandan na naganadadian bong sunakinakan to kumua na si pokale pakalena na si poseta suena namane di pasundul lang lolokan na pasarakasan di indo lang ngantang nganalangi tetangan lindo saraka ilang matalulo lagi suruh lorong dilangi may kaili mong tanding talinga sara kaluson di Batara bilang nanelo mapinan na kumpang kalau korang pematampu laka kumbaya karambau ko kalampunan kula kumpin tiyoman ni poni mo kumpila lundun ni pun nayo tuang hindi po doon natin atulong pinaan na kumamboteng ko si Turo taro ko turiyang na titongkonan lang kami yung garaga kadami sa ano na dadian bong sunagyanakan sola balidatun na to kumuha tapang malumatampu bilang tangan na sondong anaiya ro to narinding nating aras sing papa na digente to magula apa to natang si kasiri datu mo matan na alo lang lili na padang rilabdio to natang si katugpak ampulen pangamo matan na alo lang tinatari mata karunian na lili na gua libasi ampang lumuran situng kamambela miyan kanadadian silang kapak teman ni bong sunakianakan sola sile to bara na polo kay di na lakuran dan nalangi apa kali lian nurat to kumua bantang rimpi sesanakan dirantang na patamakurin na pugina loy lalag sulit na matitongkonan
na dipasundol lang ang lolo na di po pependaunan na tediyon na titangan dito sara aka na po kayo sili na napudol sang kalamaan na lasulit ang parapa na lalu magkontak agulingan toro si son mongro ko balaran nampa ulis mo si balanta di warantian tuyo lang ang mililan dolaran ni papalumbangan lang titangan na tondok langan siya yung kalamba si barong barana kalando lamba po nalang ang matundo maleso maalila to kebiring ko suleng kalaraanan nga nadadiyan to kumua ang nalaw para bayo sila na sunadodo sang kalama na laming pasibayo ni desile to para akipolo kaiti lang ang matundo maleso ana nadadiyan bang sunagyan kan sula balidatun na to kumua lalang ang kantang kinasang kala pura pa kanadamdam paleleang situro sangka manda ditulamben ito romatin di lompir natari mata karunian naliliin na pada ngari lamtiyo kumula di Indo mo pangaraku na pa langan na tangan diyang dia kuya di lando lalang ngiti dong mabuluwalu karamo sampa napasa bilang kapak donan ni metamalin bang tau udah bintintan asaririn na gana bilangan na bilang tialo tote masundun pelelen na lantai gula di radio lulangan di Indo mi boleh padukuan na bilang nga mediam de pangrotosan kayunan na di palangke mi boleh langan angin datu na inde sa siambe di palolang mirak ke tetangdo pulauan na inde gayang malabi terus mi korbolon dong lako bak banalen bang mi kuntintian kala lako pentutuan lipu langan tapeng karapai mas solanasang susi tulangan tatontong ni mata reke tapataranak ki toro besaile di umay batang di kaleta angga mairi ku pamasiyang sambori ro kusuleng kalarata ku pamase banawari na kotondon to batangta kuma ada anu ni putaranan dan dak musik tintian kala sangalina digente ide sa siambe tunturu bori sarinding na nenek na po nenek tuntun tuntang dan karasan todolo katuangan lalangan na sang lawiran nindik sang ente belalan lamitang bata turun labi hawali ito tibanto ko masulen kalarata to kuma dengki mani tutama tuka tutama solo ulun na salu engkong nawai matalo matampu tangla si pangelola ki Pak Duparia tangla sitarana ki tambukan nesun sangadina lama bulololong ki lendu tamate adana bang batoram mang lama ao tangke lesuan ki mengkara patamate sangkana katampuran na masih apa ke langang ki mata kindua langang ki mata kenandoke na tinututombang mo ada na panda di bolong natius sa balatan nati sangkaana katampuran na masiyang la di paroko Korea na tutang mika sangka oro Korea na tutang mika aluk mamale tama rampe matalo na lambi igoli ng parak mamale ki ulum na salo na di bang atitombang oro kong kolong mo mamale ro ko rampe matampo na dete ko pituk tangga-nagana mamale sa engko ko naway di baba ata sang ulele katuan mo motor lang tangan na tondo ko lapo po bangkan ko muro to ang kapapatamilan to tamemmi apa ke maabulo lolong kilen du tamati ada na panda di bolong maawo tang kilesuan ro kote rian malabi na bang batoramang la di pasare ko tamatang nalangi la di palidang ko tama parara na batara langan maklolo didin na matang pakapilole na masolo ko batun na maeru balusun na langi kalua na puang matua datang na langi puang samba batu lalikan do masuang kano to pawanganan puang matua ambe puang matua anakan na puang apa na masalo na sorongan komen daun sugi na pabayunan ni komen tangkeanan na diorong ilolorang kaamu di kule ita abitaruno maapenduan na dengki man ito tamatuka to tamasolo unisong kapadian tabe elako kita to paruru ta pakalua kita pamasindong karangan pa inawanta tapasule parurunta baatum popelolo parurunta lago to kapaadea apa dengki mani male maloko-loko kalemu iparurunta umpembunian tang lolorang kaata tang taabi tarunota
La di pasare ko lako nenek mga nasangka todolo pangalentenan panikuan lantai lili le pengan bulan angga matari kallo tulangan siya yo kalambak si barung barana bombo mendiatan na inde sa siambe nalak lente kemente boroko narimba ko pote di bolong pakai maabulololong ki pasule parurunta umbalikan barangkan na bilangan na laku ampun na la di pasare ko tamatangan na langi la di palindan ko langan puang ti tanang talu daw masuangkan atau pawanganan na sorongan ko men daun sugi na bainandi ko mentang keanan na dirogi lolorang ka mo di kule ita bitarunono maapin talun na ke di Indo isang ka pasalinan na anak rampan dilino ke di ambe i dandan palelean na anak kami lolangi loson di Batara sangka anak-anak kamu aneh situru te sangka na pak pasarei na kasiri dato nakatumpak ang pulembang indi sa siambe ton nasi pokale pakalena ton nasi posuena pasuena tabe lako kita solanasang tatoro silo bangan lalan talangan si kasiri dato si katumpak ang pulembang maapin na apaan natin diyon na tidong maabulwalo karambaw sampak palesunna tabe takatangkin ni batang di kaleta bilang na dengki mani na ruwa tandung na tedong na impak kalungkung na karambao disangkin raka nalusu di tinggoro raka di pasilaga raka tabe takatangkin ni batang di kaleta pa dengki mani na ruwa tandung na tedong na impak kalungkung na karambao tang natoro mak sulung-sulung kila ko to dalam di pak torang kurin sangalina la digente Lagi minta-minta. Lakan mo mitang batuturo yang muli to dibantu kita semua kamu tuang maturo tangga nalani pu asam makatulali kan dalam surga na to panganan kipak gongisan dalan kipak golakisan dabiring na tedio na tangkian sulu inde tetangan lindo saraka tu barasam mula di pasilaw iran la di pasilente pilalan to kumua kamu puang matua datang manalangi puang matua ambe puang matua anak anak puang pinamasallo pura akan niwo isang pindan pipikan tanatak sang gori-gori pasikalikan kali manaman pasisaliran kan rupa mada dinding den naupa ki paupa paraya ki paraya nasundul lang alolokan upo pendaunan na tediyo na pasarakasan langan di rundo 60 ta silele kung tanda bilang ireke launto ding kalowa itediyo na kada sang abuku bebasikale sang pati ikan nan bisa rapi balakolong langan di rundo 60 dote palangkamani kina indega yang malang weh tasani kita kamasola na sagoy adi tamate matalo weh tasani kita kamasola na sagoy pale dari mana sa weh tasani kita kamasola na sagoy Halo, Pak Pito. Oke baik. Oke, baik. Iya. Halo. Halo. Selamat siang Deta. Mantap. Bagaimana lihat tuh? Oh, mantap, luar biasa. Fantastic. Yes. Jalan tipikal. Tidak jalan. Jalan nih. Kamu kali kan? Putus memang kamu Putus kamu tambah bela le. Kabel bela ada kamu kondala kamu. Iyo. putus kabel tahu bela. Iyo. Karyawan na gusto Beres. Maliban nama doa yang tanda ya. lagi nonton bola. Udah itu bola. Iya, tayo tahu kampay kiwog ya. Iya, tabel ako sa pili nomor polisi DP 1516 KA. DP 1516 KA. Tabel ni Kaleta. Geser. Ni geser itu cocok. Yo, cok parkiran sa pagbayo-bayo. Yo, ginoto latas na mga lapajo. Halo. Senyum. Apa yang dipegang? Tarik itu. Tidak dipegang. Para dapat tuh karyawan apa lama? Ya, kabar baik. Baik, udah. Baik, Om Pi. Besok. Kita pergi ke Mepare dulu. Makan toy pare dulu. Sementara. Sementara. Penelalo kematan
istirahat bersama. Iyo, dolo jomi na pamuntri ki batang di galeta. Ki malapuran mula pengolona Bapak Pastor Nathan Runtung. Kita akan membelangai diri kita apa buntu. Yang nuran dulu patuan, tak apa yang nuran yang ulang dia. Maka kita bersama-sama adalah tontonan di penak terkaya aluk ketiga kali diambil waktu karena Eucharistik itu sangat diperlukan rumah ini. Dalam nasakta jauh kalita di tengah tu guna padang antara pasarkan rumah rapi Halo juga, selamat siang. dalam apa yang Berjumpa kembali. Ya, selamat berjumpa kembali. dengan Allah yang Maha Kuasa engkau telah menuntun seluruh Lagi masih sehat-sehat, berjumpa terus. Semoga sehat-sehat terus. Kita berjumpa keluarga besar dari Satu Bernaga, baik melalui instansi organisasi engkau hantar datang di pelataran kita ini untuk bersama-sama melangsungkan upacara yang semestinya untuk penghormatan bagi hambamu saudara kami Bapak Martin ini. Semoga semuanya berkenan kepadamu dan menjadi tanda kesaksian bagi kami dari hamba ini semasa hidupnya dalam karya-karyanya. Berkatilah, lindungilah semua orang yang datang untuk mengungkapkan rasa duka bersama dan antarlah kembali ke rumah masing-masing Oke. dalam kasih persaudaraan Muhammad solidaritas Rija semakin cantik. sehingga dimanapun mereka berada Cheers. kau ketuk hatinya untuk Oke, sedang senantiasa nonton dari Sarawak, berprestasi Malaysia. Mau kerja dulu. dan memberikan Terima kasih dari kehormatan yang semestinya kepada sesama. Semoga karena Belum bayar ke ayuran ke Om Pit. hidup kami yang berkenan kepadamu, kau senantiasa memberikan berkat, memberkati segala hasil usaha kami, sehingga kami boleh memperoleh makanan minuman secukupnya pada waktunya. Ada suara di sana kamu. Iya. Keluarga bersama masyarakat Cek dulu. dan untuk Apa berbayar ini? Suara di gambar. sampai kami Tidak bayar kan? Ah, tidak itu. Siapa namanya cucu? Merimbun. Merimbun. Wah, merimbun. Dada om. Merimbun. Dada Ompis. Bila merimbun. pelaksanaan upacara ini bersama seluruh Bagaimana kayak mau lihat gambar tidak ada. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Halo. Selamat makan. Belum ada makanan. Belum ada makanan. Emang gara-gara kita. Iya, nalali mo te. Ini keamanan ini. Oke, ada ballo 5 liter. Hmm. Wow, budak-budak ada Columbus joki ya teh boleh. Budak-budak deh ada Columbus joki. Di sana kata plastik mau. Oke. Tidak mau makan ini, oke. Marta Pemunta, oh sudah meninggal, kasihan Bapak Martin ya. Martin hakim tinggi dulu, satu kantor dengan suami di Jayapura, Papua. Salam Ibu Martin, bisa spilkan Ibu Martin, oke sebentar ya. Nah, nanti kita spil Ibu Martin. Ya, saya liput dulu keluarga di lanteng ini di pondok.
Rupanya sudah mau makan ini, makan bersama. Oh, ngopi dulu guys. Ngopi dulu baru makan. Guys. Oke, dari bentuk tak guys, Pak. Bentuk bayar kue. Oke guys. Nah, ya Mira. Kaya orang kami emosi atin na eh. Garuang, oh garuang lah, oke garuang. Kembek. Garuang, iya. Oke guys. Roti buah. Tidak siapa lala rokok deh. Roti buah. Sira dor kalumi ka to, sampai lagi. Ambil lah besar. Mantap yang tu garuang. Tapi berapa? Adur kaya apa misal tu. Okay. Wah, kata. Makan. Wah, buku bikin pak buku tau. Oke, Tak mana? kita bawa bekal. Sudah tidak sakit katangannya, masih sakit ini ya. Kenapa ri? Aduh, keselewa ma anu, malay. Kasihan. Eh, Pantasan to lima mo. iya. Oh, enggak benar. Keselewa masih perlu mungkin 3 kali 4 kali lagi Urut. di baru Oh, normal. iyo. Pandai kau duku. Karena iya. Ada Om Karito, Ada Shirley dari Bebo. Bebo. Oke, guys. Ada Oma Pania Oke, Om dari Benteng. Panya. Benteng. Mantap. Oke. Bagaimana itu Ibu Martin? Ibu Martin ada di atas. Ini sudah makan bersama ini. Wah ini. Oke, ini Ibu Martin ini dari Marta Pagunta. Oh sudah meninggal kasihan Pak Martin ya, mantan hakim tinggi dulu. Dulu satu kantor dengan suami di Jayapura, Papua. Salam sama Ibu Martin. Bisa kasihkan Ibu Martin. Oh ya, oke. Kasih. Kayaknya lagi kita makan ini, makan siang bersama. Oke. Makan makan Ya, makan dulu. Apa ini? Makan. Aku makan. Ya, makan sarapan dulu baru makan. Tunggu busuk siapa nak ambil buku. Oke. Nah, bagaimana caranya? Oke. Oke, baik. Ada guys. Jawa Tengah di sini dulu Om Iya, supaya lebih segar. Ntar MKD Duku. Asam urat itu. Asam urat. Iya, asam urat. Oke, Om Iwan. Oke, baik. Ya. Thank you. Oke. Kita tutup dulu, kita mau sarapan dulu guys ya. Oke, baik.